Amidou. Pero no iré uso kusima pange ya iwomene kubanga botlese era basoda kulisera bando tusimi chopero leke muane baba jasi kazera mukanya baba jasi kana bale yo baba jasi kana sesa baba jasi kana kusoge woma tomanga kubanga woma webiru njogaba ekitu buda oyambi okusoga kusomesa abaana kwagaba tibasabe amasomero ozimbye okubya kukulwanyisa obwavu bakoze emyezi abaana bali kwegera obutu kusoga esimye obudabuda abasoga biseera bya covid ng'ebyokulya Sabula.
Aha. Niwona amani. Sabula. Hey, bakagwa mkalamtia mulio bakalamu basoka komite ni kulishoba ile program ya chikango tubatu simbuire. Sabula. Wewe. Bawa. Luna mwezi program ya chikango. Bakagwa DJ lower your music. Bakagwa program ekigangu tubatu simbuire olwo basoga community ni indi kuifebene abali wano mu program ekigangu etembetebwa ifebene abasoga abasala okutwala obusoga mu buntonji nga tuwangali beno buswika madi oba buswika nanda ifebene ngatu nembe we ya madi ngetufuwa tsangairo kubabona bakagwa abalangira nabambedda oluna kulwalero edition yolwalero yanda ulo ku edition zina nanda video nga tubanadde kuwano kubasoga community mu program ekigangu bakagwa tulina ebintu bingi olwalero ebyokwogera ku emizaano tulina blada okwepena tuli kujja ko iduka n'emizaano gye fedde twazananga eira nga tukali bato bwe twabanga n'ekigangu obanga okere befati mu kigangu twakolanga twazananga salamia twazananga kasonko twazananga blada twazananga round bo oyo wokula nigetolola nikakebe chekweko gwe mwaita tampo batsangairo kubabona tuli program ekikangu tubatandise olwo tubatulina ime tsangairo kubona baba ba mwaina zeze nasimye okubona mukulu kye ya passion ze nasimye ino okunaniriza era nakaire tulina ng'ekigangu ng'omulamu weguli tuli mu kigangu live e Dubai basoga community twaganibwa wano Dubai Deira era tutera okunganira wano opposite Dubai Chambers sangairo kubona sebo amaina neiro bozi wayande ababoni baife amaina gangendetebwa Sanyu Kawanguzi Muhammad ava wasebo omuzaale omwisaza eri ebusiki nainga mpangalira matuga mwisaza eri ekyadondo nainga ndi wano mu UAE ndi waneno mwisaza eri Dubai kale sangairo kubona baba tena simyo no mukuzibwo ogusoka okuba mu kigangu oba waida wali mu okuira no mukuzibwo ngo ogusose okukika mu kigangu era mbaniriza tuongere ino okuwagira omukutu gwaife guno okusubscribinga okulikinga okusharinga ne app daife dona okuli TikTok okuli Twitter ejebeta X okuli Instagram whatever Telegram wona twala tuje twida kubanga tuwagira obusoga bwaife tubutwale mu buntonji kale webale ino baba webale kuida wegubanga n'omukuzibwa ogusooka okuba mu program ekiganga ekitembye tubwa ababusoga community in UAE nganka ali kumubuuza kibuuzo kye nikujja kumubuuza mundikirize mbisebo obulango bw'abakama baife nganko banti subscribinga likinga sharinga postinga komeko tujaifa jimkaita abantu jona erina basoga community in UAE kwote kigalo okubanga ezache werabira kitusula ku YouTube kitusula ku Snapchat Instagram X jemweta Twitter Facebook TikTok sawa wadi no ku TikTok tuli live ifebene ba program ekigangu tuli live ku TikTok kale jayo likinga osobola okubanga otubona oba otwerolera abana abasoga abalina akamwenu boyi wako amata mazima baba lero nomukuzibwa gusoko okwira mu kigangu bwe gali amazima wa experience yo mukasera kano nze okutandikira baganda bange nibani naza bali tubona era bali live mwena mbala mwisaaku abali TikTok live mwena mbala mwisaino nze katuje mmaisho ngali mu byuma David Teresa nze experience yange jeni nayo nganka ikutandika experience jeni nayo mbawagira banayo
ekiri wano masanu kusanuka kunumirwa nakwega nekitukuŋŋaanya wano era n'okumanagana ng'abooluganda kuba twena tuva mu ndandala ya Nakalama era twena tuli basoga ku lwa Busoga. So experience gye nsinze okwagaana wano n'okuba nti twena tukirala twena tuli baaluganda twena tukuŋŋaanira awalala era ng'ekikulu mu byona mbaaniriza buli afuna akaire aida atwegayiteku. Mwebale ino mwebalire irala. Kale baba tweyanziza webale kwida yongera okukowola abejeberali basobola okuba nga beyunga mu program ekigango Abasoga bona abali mwena oli Abu Dhabi oli Laisai Kaima oli Ajumani alikuma usimanya alikuma Waini simanyi Fujeira Sharuja mwena mwede tukunganire wano twege tunumirwe tusanuke nga bwe twega nga bwe tukunganira walala n'okumanagana n'ekikulu twena tuli Basoga ku lw'e Busoga esefe kyabazinga afunvuwe ebyanda n'ebyanda bana oyandika wangu osobola okutumira ku abaana bo ne mukyala wo zinza kwerabira kutumira omugonzi wange afumbe itooke mama bakulamu isaino buyishi baba mwami naze nongera okutegeeza ekigambo kino omufumbi afumbeeka eitooke bamweta nantegerwite era nongera omutumiraku wona wanambonera nkulamwisa ino yongera okutokosa webale kuuma baana era ze nandiyo ndibwera nongera okulamusayo era mwena baani naze buli oli eyo ng'oli mubulu oba oli mwana mumbeeda oba oli mwana mulenzi iwe kuŋŋaanira wano mu Kigangu buli kimu wedda kyagaana eno buffet neri wano nga akulembera ekiwayi ekyo ni Ssaabawuulu Ntumbala Afedi mbalamwisa ino banange tweyanziza baba isuka boide webale kuidumira Kigangu kiti bwe kiva kale nabo abali eyo bategeeza nga kiba vibe kiba mwosi program Ekigangu gye tulimu baba tagaira kubona koja bano bakoja bange mawope gani wetafukamira ba mama nkole ntya akuwa kazindalo sabula nije bawe sabula koja abairotya batako bachuli baligo tuli baligo batako bachuli baligo koja sabula awa chikuli babashikirire ani hatusobola kodi wali wa baba iganga azama abantu bayiganga mwansina mugame mudiba muterere aye iganga kale lero ndi mulukunduko nowe iganga tuje maiso sabula byakushina kasoda sabula iganga sabula wano jagwanti kuje nibona ajerera baida kubona ona bali kumbona awo abaiganga osobola sabula baba balona abana abo ni batabane bawalangira bawasindikana busikana na aya kalujira sabula kalujira wikirira wansi kasoza abaiganga wansi wikirira wansi sabula kale baba tsangaira okubona nomukuzi go kusoko kwira program Ekigangu oba okibwaino otya era kisobola kwira na kusubwa almost buli Sunday nja kuidanga tsangaira okubona bwe bawo tsangaira okubona amaina nairo bose bo yanduja amaina gange bande tabisodini omwana owaiganga Kikulu North nzalibwa Kikulu mwise matende neyuza ku Kigangu na kolwa lero na kulwa Sunday tuba wano saa 12 baka sawa ndala ali abana balonza nti binuma ayibo inero vibe eriwo era muide Sunday ira wayongere okukowola abakali nga tubaji bayidinti baba ni ba mama mena gaganize busodini kikokonkolesa ko dini mwide mu Kigangu buli Sunday tunumirwe nze numirwa nona kwanga olusosati kana kuirayo nine emirimu obwire ip ndikona na kusazamu emirimu gyange numire paka tunapa wano
mwebale nomwebalire erala obusoga basoga community UAE ekibiina ekiwandiise mu mateeka ekyasalawo okwira awalala okukowola abasoga bonabona tumutwale mu omusirikale ne bwandagaana saano nga ndikwekadya ezakyasobola kukola kubanga n'omukulu baba Makutumu yasalawo okutuwa ekibangize kino yena yena akidi nti kino ekibangize kyaife abasoga abawangalira wano mwiri wangalya Dubai. Okay. Owakanamu asobola kuwakanamu ate ng'okobye ng'okaali kutubira bawaimwe baba nina ekibuuzo kyenenza okukubuuza olwaleero ampozi ekibiina kino wakingira lisebo ekibiina nakingira mu mutindo gyaweza mu mwezi aye ng'okufuuka memba leero lwenfuuse era lwensaswire sangalira okubona mpodi osaswire sente imeka commitment fee oba registration saswire 50 dirhamu eb'ebidiramu ataano bakomereyo ebintu nga 3 byonka byetutambuza mu kibiina kyaife oba oli awo bana tweyunga ku ssebo netutambuza ndi mu kyobeeta muno mukabi nga mulina omukabi neki mulina omukabi n'okwokuyambagana singa inikeesi singa muneyimu afunye obuzibu afiirirwa alwaire akoze eki basobola omubeererawo mulina omukabi nekisooka ekyokubiri tuligisaamu kwenyeje tulina mu development tulina mu SACCOs ed'endawulo edibanga omwezi bwe gubaako tubaako omuntu gwe tuwa 8 yabanga oba oli awo yekulaakulanya oba ayongerako ekyo kyaba alinawo okuba nga akola ekinene kyatasobola akola mulala aye bwe tuba abangi asobola okukikola kale tulina mu SACCOs ed'endawulo edijja omwezi dajja ediramu 2 twabaamu ne SACCO ejja ediramu 5 nga enkomerero y'omwezi tufulumya buli nkomerero y'omwezi tufulumya abantu 2 buli mu kisinde kale ebyo nado nankulaakulana ed'endawulo kubanga okusonda esente tikyangu aye buli omu abangi osobola okubaku etafaali gyemugayitaganaku ng'abantu osobola okusonda emiliyoni 5 gyetwandise diramu 5 ng'oli muntu mulala dakulema okusonda aye ate bw'oba engeri mu SACCO neeyo ojja okweduukiriza ng'odifunye mu ngeri gy'oba totegeire kale nolwekyo yongera okukowola bayino basobola okuba nga batweyungaku bayidumbire emiramu eri nagyo negiba ku kyalo tibyakwejingajinga nti kwejingajinga aye tubikola olw'okuba twenda okwekulaakulanya n'okwetoola awazibu n'okuba awalala obulala so nekyo muwulire mukyala gundi mukyalani bambi nze bandeze ndi munamukulu mulamba awo nensoni okubisaamu olugayo aye nga nebyo abasoga bamupelefani yadira tibadinga ni musoga ojembe na misinga n'okwogera ku lusoga anti mwetya era mala baba nenda okutegeeza baba yise ife kyabazinga nga nfukamire nti abaana bo abasoga abasinga batya okwogera olulimi olusoga oba okulomboda mu lusoga aye nga ife abasoga community baba twasalawo okuba ng'olulimi tulukyembesa ng'olulimi tulwatuukiriza oba bafe era tuli wano nga tulayira nti obusoga tuyinda kubutwala mu maiso tuyinda butwala mu buntongi mpaka gye tunaabutuusa amina kyokoba olwo lyonka lwe tulina DJ otanda mumalobozi DJ aha kyabazinga we mumpe kyenwako ati abasoga edition ya byamizaano olunaku olwaleero emizaano egyegera gye twazaananga kwepena kigangu blada omwidi wali awo live ku tiktok tiyayima bakagwa wabula mugitulinze mwife abali kwogera ngangweko tabatolaku nagundi kyusa kamera ali live ku tiktok kyusa kamera eyo ndigenda bakagwa ndikuwendayo challenge betusobola osobole kasula senteni mukulu treasure ediramu 2 bankube jakina ki ediramu 2 baba leta ensawo
Edira mama 20 tasobola kukina ngaye ate ava mu isaza lya Babeli awa. Kidi. Kuti ndine omukulu University ya pasoni nguko yana yo ko gere byetsi. Bali ko walira ku kazenda. Tibaida kutegera baida kitegera. Ndiki. Ndi eri abadoza abalinga iwa abatayindi abateba bakulu. Sabo wali mu bandedda mama 20 nemitwale ebigende. Agachi. Aina kundi ba. Agachi. Kuba. Aina kungola chi. Aina iralu. Wewe. Sanga yakubona zeno kubagana bana mtalo okuwulira gotyo Muzaffaru weyandula eri ababoni baifa amana gange yesebo inze Muzaffaru mwise entambi omuwulu yesebo buli mu kigangu wano ovalu yite okutikwawula mutawuni wene Idinda nzalibwa Idinda yesebo nzikibwa Idinda yesebo era ndija kukuwangalira Idinda kale ndi wa mutawuni bobanga kitebwe kiri baba ngova mu isaza eri Idinda Butembe isaza kiri eri Butembe awo nti wobo yogero oti ngova mu isaza eri Butembe eri baba Kyabazinga inva Butembe kasozi wene yesebo osobola kutambula mu ngo Musoga obo buzibu buti aye kuba amani wali kuogaza amani amani namulango Musoga ni baba ali yeyagala abana bayi nize Muzaffaru wali kumbuga Songolo yesebo era nga ndi mwise entambi yesebo baba wange ni Songolo Ahmedi bawe mama wange Muganda nakibirango Hanifa yesebo oyo yevuma mpewo yesebo bindi awo baba yogere ku kitundu buti aleta eri mama 30 kweyongeireko kuba abaire ni fine eri mama 20 agachi sabla bawemu alikuiba kuibe dasa tugachi ayenga tuli basimu ino ne initiative eno era wena ngoli Busoga ayenga oli mu UAE ngoka ali kweyunga kumuvumbo guno olikola nsobi olikwefiriza irala wala kakisaka nomukasera kano kane bokozi wetu balikola nsobi obakowole bona je bali Abasoga bona ngo wangalira mu Deira owangalira mu Dubai owangalira Sharjah Umm Quwain Abu Dhabi no bango oli mu wona woba oli ayenga okali oli mu ingo kali kwegeta mukwampa guno wallahi olikola nso olikwelya zamanya ntawe mula so tuli wano mu kifo ekirungi wantu empewo nnungi tuli kumpi ne Nalubaale amayo gali tufuwaku oli mufumbo so tuli mufumbo zena ndi muwulu kale kowola abana b'Obusoga bali mu kisinde kino abakoboti oli muwulu babeyo abali kusoka bakubondi bakoboti ndi muwulu bana ndi muwulu kali kufuna muntu oyo wandise wa chairman yena yataka buyambi chairman ndi muwulu ayenga twesimye ino tako engoma yindi twebaza bashidi bakulu baife bashidi basalirwa bebale ni vice chairman bamweta chairperson kwa chairman twanuna kuba na vice nga mutsadi beze ndi wa mukongwayo mbasa na mutubone solo kuba ngoli mutsadi Tusa chizo. Aya hata bintu biri ngokabi bijya muri. Wana cyane no kuzibu. Bump glass. Ori connected sabo. Ori connected sabo chiwa. Ochebo otandise. Ori live TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat. Ramu sayur mami. Facebook.
abasoga kula busoga ndi kuifa tuli program ekigango kyolwaliro kya byamizano bidukania mizano gye twazananga ya muzano kigwasinga okunumirwa eira mutuwe of course omulenzi yene nasinga kunumira mupiira ate ogundi no mupiira begano mupiira ogwo gwosinga okunumirwa tuli mu byamizano mu masaza ga baba kyabazinga isaza kyerikali ebyali ebyamukaseera kano concerning kubyemipiira ebyamasaza amasaza there is so much aware about that. Okay. Abo banga toli aware of that. Oli musoga oba? Ndi musoga mwene. Kya kikulobera okugoberera byemizano bya baba kyabazinga kyengo oli musada musoga mwene. Ngoberera enga bwokidi. Yesebo. Emirimo sometimes tugitugema weyagananga ebindi tulikubusanga amaiso ayenga eti nsonga bida kujja amaiso n'okugoberera kusanga ilo okubona baba nikunze kalabalaba owekisinde kino mukaseera kano awainwa obwolunaku Maureen Lugero omwana enzalwe yekamuli ebugabula nga ndi muwala wo mumbeda omulala ati nabiri okasifa Jennifer ava Simba ebuzaya ali eyo nga mwala wanguli bizala kumadi ere kunanda iwova wasebo mwe wale kutembetayo yesebo nze yesebo amaina gange bandika nassa bali eyo bali kubona sebo dobo linge Karingola yesebo ngamva mu district ye Idinda yesebo ngawenza alibwa muisaza lyani sebo muisaza Online. Aye ngoli musada musoga sebo. Musada musoga. Tambula mungo musoga wene obo tandikira okutambula ngo musoga tibona. Aye bwana. Anti oli musoga. Tambula ngo musoga. Tambula mungo musoga. Nsimye kuba awo. Ampaka wakuba. Amera kazina longa tietegeike. Mwana nanko zoli. Awoli tambula ngati musoga wa mtolo. Ai nasoga lechi. Bala, bale kutubona omwana atambule ngo musoga. Ozakola kumuzina loka ine bibuzo byange. Niyo nomukuzi gwo gusoko kwida mukigango oba. Gusokera yera. Sanga ndo kubona. Nina kibuze kindi baba. Ngaife abasoga abawangalira mtala wa mayanja imoja mwita buswika madi mulusoga aba buswika nanda tulijja kukuza amatikira gaise fe kyabazinga ago mukuzi ogwa 10 omulala sebo ena kwedo mwezinga abiri edome niye kweda wano buti ndikwenda nkobere ena kwedo mwezinga imeka luna kuchi luba kuza kwa matikira gaise fe kyabazinga ewaifeka e Uganda mukengide mu efe eyabasoga ena kwedo mwezi atenga so much assure aware about the exact date ayenga ebyabuwangwa nenono bwakyabazinga bigoberera ino anti obigoberera ino awene wobosinzire okoboti amatikira gaisefe kyabazinga gamaye na kwedo mwezi 12 13 14 15 mbere nsabo mpabule mwawo omwezi ogwokumeka kale mbere nsabo mpabule mwawo onkobere so kompeja mu 20 awo nongera okutangaza msebo yangu wako watatukoye baba aja kuniga obati ntoba yale once omukobo ati baba gunsingira ilala nikunze mutabane wo nikunze ata iti baba matikira goba biwa ati amakuntebe yangu wako bakagwa abali kutubona ku YouTube tuli wano nga tutabuze ensonga edabasoga bala obwa kyabazinga mu butonji basala okutambuza obusoga nga tubitwala mu height kale nolwecho baba alijja kweyala wansi olw'ensonga tidy li amatikira gaise kyabazinga le bakakuza ewefe Uganda weyale wansi obati nicho osasule dda mu 27 obusera wazira ababa ategeere nti agundula miyayu Kubuwa ebyanda nebyanda
Aha. Aberuka batumire ku mama. Obakobere nti olyo mu kigango. Obakobere nti muosi survival. Yes. Sabla. Sabla. Program. Sabla. Ah. Sabla. Sangalo kubona baba. Program ekigango oli live ku TikTok, oli live ku YouTube, oli live ubona mute jimigaita abantu. Tuli kubona sebo. Utajia wala asoke mutula ku interview yange gende kwenda amen osobola kujja sangalo kubona sebo ndogera limiti baba rosika kutegera mtenga okay mama sangalo kubagana abaluka tulano tutuse we batijolwale ikali ndogera limiti mama musoka wawuluka kifunga mwisenga gamu wanenda mwidukulu wa maboni sangalo kubona baba amene ikali sebo yes sebo tuli live ku TikTok, live ku YouTube, live ku miko tujimigata abantu na Facebook abasoga community new tuli program ekigango kusawa not talise senga kino omukuzibwa gusoko kuba mu kigango abagani baife n'omukuzibwa gusoko kuba okwida mu program ekigango ayeyiwe toli muyaka wano oli mwene wo sangaza abagani abasoga bana ife tusangero ko bonona kulwa lero eri nanga bulido babiri an okuveruka ekiyunga mbise ni muto wange so ninga munanga ayiwero bakabati omugala takula gali mulenza ayo ndakwikiriza ikaikana omwami yondo bamweta guri aune wonyi agure muto wange muleso olwalero kuba musoga nganenda amane ntwena no waliga abasoga kulwa abasoga ya akolanga under secretary Uganda Police atera finance support services ata yakolanga accounting officer mu Uganda yona so tusanga iroko na baba ganuge tutyama kino ne chika kyeni na ku Dubai tukolaga n'abantu tulya n'abantu ayi tutubali ya kusowani ayi tulya nabo musowani tusanga iroko na baba Alezena sangero kubagana kale omuluko omuzungu omulala enkagwa tulina mu community eno lwaki ate muto wife ali otuninze pakani ko libigisi Ismaili bidi ababayido bayidi katogo kanyama ogano omuzungu wayagano wabulu no wapapa awo tomenya bubi kale baba olunaku lwa leero tuli mu edition ey'ebyemizano mu program ekigango ababusoga community in UAE kodi muzano kyo gwali kusinga kuomera baba ngoka ali moto myaka ejo bana ono niyo bakobyati wa mu police wa mu maje waga ebyali bisinga okumuomera byali bifunsi era mpagano kitwere ye kinusi cyene cyeba mutwanduliremu baba tuli basoga kuli babusoga abasala okwegaita twala obusoga mu buntonje obatambuza obusoga tubute ku level eyindi buswikana nda kuba eno je twogerera tuli Uganda and bali Uganda engate they are not proud of who they are. They are not proud of where they come from. Kalowozo kikosobola okuwa abaana abali eyo abetiya nga bati okwogera olusoga bati okuba abantu bati basoga. Bona tujja kwogera nabo mu ngeri ey'endawulo era. Bakagwa tuli mu program ekigango
Emizano giri kwadya abali kuzana kasonko ababulada bagano omukulu noyo ali ku abaana ayenze ngonkali okuva mu wairo omulusi yene sanga yo kubona sebo bano nabasoga nga boli tubona ekibiina kinene kuno okusingawo ayira kuba tukole emirimu egy'endawulo osobola kutwagana nga tuli fena fena alina abageni era mbalamuyisa era baba kimwetaaga omukuzi ogwaire ku matiikira twali ku Alfadan mabega senior sangayo kuna sebo erina nize basalibwa omulangira omwise okuva Uganda kikulu kubira Busenyi ekyalo bulungi uti woboidi koidini bazi awo ewakapeni waiswa awo newaka era ndi mwitukulu wa waiswa kutyalo newaka butyote era nga kukyalo kuno so kukyalo kuno aya dozali kuyo iwe ni ona yakusobola ono ni mami Ntumba namina oyo nagama ebyendyanga oba obonera nti twamugemye ebyensawo kubanga abeeyo tubesiga abalangira ate buli mukyala aba mu mbeera liina libonekana eriko moni wagala chief advisor waife no ni vice ya person mu community basoka community yo ngati lunana ainga yoza kuira empolitano ya we market abe abasoga bali wana abade Uganda bali mitwalo 120,000 statistics ainga kwa abasoga bali mitano bali amboji abali amai abasasa ine kuti mwabo visibility twina ya lunana waliwo ya lunana visibility betu idi mu community aye chomu kisomulunyi tezina kasana mwana chono wo bulenzo omuluka publicity omulalati abasonzo oluka oweruka bivuge oyo mukyali yali yakafuna nga kunsomera abakasiko bampe bwa masamba ikereze gendi kwenda ako ka sugar free masamba ikere n'amadi galiwo masamba ikere n'amadi gebeta masamba ikere mechi kisambirawa kisamba inuma anchisa chigasambira ajana kunkate kainogo gekabemo bampa ire yobika mwego gwa kukabika akabibiki kansonga dino ono mwana nganjire mu maiso oyijantere ko ole mbate cyuna cyete kulambole ensonga ndabusoga ni ku ifeben nze mpaka siza wano weno wagati mu Dubai anga ndi musomesa kimbegano niyinza omutembe ekibwe ekintu kino n'obuzibu obuliwo nti abandi okwogera kwa bano nonga idi kubika biri
Wow, umesolusoga. Oyo cameraman. Tia.